hermanos, hermanas. Ñuqallaypas sutiytapas rikikuyasqay turiñañaykuna. Ichipitaq mana chisi kaypi karachu. Qalay karanchik hermanos, hermanas. Seguramente chayraq chayaykamunqaku Karu llaqtamanta hermanunchikkuna, pero ñuqanchik ya hermanos llumpayta kallipanchakusun. Chisi palabrapi uyarisqanchik hinapas Diospa kutimunanqa llumpaytañam cercamuchkan. Hawarinkichu señalkuna llaqtakunapi pasakusqanta sucedisqanta, chaywanlla yuyaymanarizun Tayta Diospa kutimunan punchaw cercamusqanta hermanos, hermanas. Mateyupim nichkan riki 24 manta puntamanchusmi nichkan. Imaynam chaypis discipulukuna tapukunman kasqa wañuykunan ura punchaw chayarqamutin Tayta Diosta. Papay imaynata yachasaqku kutimunayki ura punchaw kasqanta nispan tapusqaku. Hinaptin si Tayta Dios nisqa kutimunay ura punchawqa kanqa ancha sasachakuymi nispa. Uyarinkichikmi diferente distinto lugarkunapi mikirapas pasaykunqa yarqaypas muchuypas. Chaykunawanmi ñuqapa kutimunay punchaw kasqanta yuyaymanarinkichik wawaykuna nispa. Chaynata yakunan temprano yuyaymanarispaiki que alabanzapi alabaykuy. Tayta Diosmi hayawanchik, paymi aklakuwanchik, ñuqaykupas Karu llaqtamanta kallpanchaykuqniki chayaykamuni. Manachik ñuqa qamkunawan tuparuypichu, sinoqa Espíritu Santo ñuqaykutapas pusarimuwanku a través hermanunchikpa qayakuynintakama. Hayaykamuwanku hermano chayaykamuy niptin ñuqaykupas kaypi presente tarikuykuniku. Tayta Dioshik halayta hamta ñuqata pusakamuwanchik. Manachi yanqachu hamunchik. Hawaramusaqya riqsiramusaqya maykunamantach hermanukuna chayaykamunqa nispaqa manachi hamuranchikchu sinoqa hamurqanchik. Tayta Dios maskakuqmi kuyasqay turiñañaykuna. Kunan puncha paqarin kachkanraq hermanos. Papa Diosman yupaychaykunanchik punchaw. Tayta Diosman ya tukuy sunquta quykusunchik hermanos, hermanas. Pero qamkuna imaynaya kachkankichik. Tayta Diosta chigaptachu chikatichkanki. Icha camino risqaykipichu hukman yarinki. Camino kamusqaykipichu kallpayki pisiruptin. Pisiparunki Tayta Dios sirvikuypi. Kay temprano niki halaymi pruebata pasanchik. Halaymi sasachakuyta pasanchik. Manach congregación kaspallaqa kay pruebakunataqa pasaswanchu pastorkunallaqa manam halaymi pasanchik hermanos. Wasikiman susachakuy chayramuptinmi nisitanki pastormanta obreromanta pipas chayaykamunman visitaykamuwanman nispayki. Iguyaspaykim nisitanki. Chay momento mana pipas kanchu ñuqanchikpa yanapaqninchik. Ichaqa ninmi Tayta Diosqa maypi chaypi kaptikipas ñuqaqa laduykipim kachkani hija nispa. Hatariykuya Tayta Diosman yupaychaykusun kuyasqay Diospa llaqtan. Ichaqa kay wasiman chayaykamusqanchikmantaya ñuqanchik Tayta Diosman ñuqanchik sunqunchikta quykusunchik hermanos, hermanas. Nadallapi mañakuykuy Papa Diosta. Papa Dios ya yanapaykuwasun hermanos. Ñuqapas instrumentullam kani. Papa Dios mi simillayta utilizaykuspa rimarimun. Papa Dios mi qamta ñuqata riqsiwanchik. Ichaqa Tayta Dios mi ñuqanchikpa yanapaqninchik kuyasqay turiñañaykuna. Gracias Padre amado Espíritu Santo. Papá y kay temprano ya yanapaykuwayku alabanzaykipi. Ichaqa punchaw miniwarqanki. Iqa Karu llaqtakunamanmi lluqsinki. Amam qamanchakunkichu rimariyta. Ichaqa ñuqam simikitaqa rimarisaq nispa. Qamqa instrumentullam sayaykunki hija nispayki Taytay. Ñuqam simikitaqa utilizaspa rimasaq nispayki Taytay Dios mío. Ñuqam alabanzatapas churamusaq llaqtay nisitasqanman hina nispayki Taytay. Gracias Padre, gracias Dios mío. Gracias Taytay kay temprano ya yanapaykuy.
Pastor manta galarispa, galari directiva ta comunicación ta, caromanta gamurturinya nyalay kwanta pasiana paikui kalpanchaykui. Gracias cachon papay kay temprano yayupay jayku saykiko Dios mío, Señor Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias amado Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, Señor Mayo Paiche, cuyas Dios malata. Su cuchay quita, cucharicos valguiata, Dios Mayo Paiche, alaba y papá Dios mío. Ya me chequita, me chaco y cuspa, de veras Mayo Paiche, se cuida.
Echa familia equipa contra pila machkanki. Echa pastor de equipa contra pila tarichkanki. Taita Dios merece su sirva.